U učionici broj 16 obrtničke škole budući elektroinstalateri i elektromehaničari s profesorom Markom Radojičićem pokrenuli su učenički servis Munja, koji će vam sasvim besplatno popraviti bilo koji kućanski uređaj, poput fenova, miksera, usisavača, bušilica, brusilica i ostalih. Uleti im i ponekad televizija, aparat za depilaciju, ali ova ekipa ne boji se rada i više manje sve što preuzmu od građana uspiju i popraviti. Evo, upravo u ovoj učionici se rodila ta ideja skupa sa učenicima koji su prošle godine bili drugi razred smjer elektroinstalateri i elektromehaničari i kroz nekakav razgovor shvatili smo da bi još dodatna nastava bila nešto što bi njima odgovaralo. Tako smo kroz razgovor došli do ideje otvaranja nekih elektroničkih uređaja i onda se rodila ideja da to preraste u jednu vrstu servisa na usluzi građanima i sugrađanima koji je besplatan za njih. Baš ovi momci su ti koji su ujedno došli do tog naziva Munje. Bilo je dosta različitih ideja, ali Munje su ostale kao nekakva brzina i vezano za ovu našu struku. Dakle, oni osim što imaju uobičajenu nastavu, imaju praktičnu nastavu, ovo je dodatna nastava. Da, ovo je nekakav dodatni dio te praktične nastave sa kojim se možda susreću sa praktičnim stvarima koje bi sutra možda mogli i sami servisirati. Kako je nekako dosta problematično naš servis koji se bavi s ovim kućanskim uređajima, tako smo se mi uhvatili koštac sa time i eto, ko zna, sutra možda budu otvorili svoj servis koji se bavi takvim nekim poslom. Mi se svi nadamo jer nam stvarno fali dobrih meštara. Evo, recite nam koliko je recimo ova jedna radionica promijenila možda i percepciju drugih smjerova u obrtničkoj školi, da možda se pokrene nešto slično, jer vještina i zanat koji oni imaju je super stvar. Svakako. Njima je ta praktična nastava zapravo najbitniji dio školovanja i druga zanimanja koje imamo u našoj školi nude jednu mogućnost korištenja tih usluga, na primjer frizeri nude šišanje u sklopu naše škole, postoji zadruga i oni mogu prakticirati to čak sa sugrađanima, kozmetičari i tako dalje. Tako da svi smo nekako vezani sa vanjskim svijetom i pokušavamo raditi nekakvu komunikaciju sa građanima, odnosno pružiti usluge onoga što oni ovdje uče i čime će se sutra baviti. Kako građani dolaze do vas, preko čega komunicirate? Vidjeli smo da imate na Facebooku stranicu, kako još? Facebook stranica je glavni nekakav kontakt, preko inboxa pošalje se upit, mi ih onda uputimo na koji način mogu dostaviti te pokvarene uređaje, malo se informiramo oko problema, kako je nastalo do kvara uređaja i onda ovdje pokušavamo otkloniti kvar. Tako da najbolje preko internet stranice, Facebook stranice Munje, uputiti upit i onda ćemo dalje kroz komunikaciju, najčešće su učenici ti koji rade komunikaciju, reći im gdje treba doći i ostaviti uređaj, a mi ćemo ga vrlo rado pogledati. Evo, rekli ste već godinu dana učenički servis Munja je aktivan. Koliko su građani prihvatili vas, koliko vas često kontaktiraju i koliko ste stvari do sada već popravili? Jako je lijep odaziv i mi smo sretni radi toga. To je nešto što nama, kako bih rekao, daje snagu za ići dalje. Dosta se javljaju, dosta smo nekih 100-tinjak uređaja imali prilike pogledati, dobar dio smo i uspjeli popraviti, s obzirom da je na volonterskoj bazi, a mi popravljamo ono što se može popraviti bez rezervnih dijelova. Ukoliko je potreban neki rezervni dio, obavijestimo sugrađane što je potrebno, oni nabavi taj dio i mi ćemo ga rado opet besplatno zamijeniti. Sad nekad se dogodi da jednostavno taj popravak možda njima nije isplativ, pa taj uređaj se ne popravi. Je li bilo nekih neuobičajenih zahtjeva i ideja da su vam ljudi došli da jednostavno niste znali što da radite? Pa sad, nisu bili nekako pretjerano neuobičajeni, ali s obzirom da su njihovo zanimanje vezano za elektromehaniku. S te strane najviše smo se bazirali na uređaje koji imaju recimo električne motore i to je nešto na što smo najviše htjeli staviti akcenat, nekakve bušilice, brusilice, fenovi. Onda smo pomalo skontali da i drugi kućanski aparati su nešto što bi mogli početi proučavati, tako da ja skupa sa njima to sve skupa po prvi puta krećem.
počeli su dolaziti usisavači, pa i televizije, što možda nije usko povezano sa strukom, ali opet nešto zanimljivo i praktično za njih za vidjeti i probati popraviti. Evo što o svemu kažu učenici koji kroz ove dodatne radne sate stječu vrijedno iskustvo i više vole raditi nego pričati. Ipak za našu kameru nakratko su se ostavili lemilica i ostalih alata i pokazali nam što sve znaju i rade. Evo ga, popravljamo mikser, gledamo u čemu je problem. Mislim da smo zaključili da je do vodova. Žice sve nisu spojene, pa ako da kontakt to znači da je spojena, ako ne da to znači da nisu spojene i trebamo staviti nove. Koliko ti vremena treba da to popraviš ili očekuješ da neće biti problema? Pa neće biti problema i nije dugo, možda nekih 10-15 minuta. Što si dosad sve kroz ovaj učenički servis popravljao, je li bilo nekih zahtjevnih uređaja koje možda i niste znali napraviti? Pa nije, većinom su to i manji električni uređaji poput miksera, ima tu i usisivača i tako dalje i nije teško. Evo sad radimo na vraćanju malog elektromotora kojeg smo jučer popravili, sad ga vraćamo u njegovo postolje. Trebamo zalemiti dvije žice, to je plus i minus i to je više manje to, onda je samo se temelji na vraćanju šarafa. Čekaj, vraćaš elektromotor u što? Kao mogu nazvati utičnicu, utikač, ja. Koliko ti vremena treba, koje su najveće poteškoće s kojima se susreću? Pa evo, za ovo će treba oko 15-20 minuta da se vrati, zalemi i sve. A evo, nismo imali nekih poteškoća, samo usisavači neka znaju bi teški, malo za rastavi i to je to. Ja. Znači sve ide kako treba? Da, više Evo, znači, rastavili smo televiziju, ustanovili da je kvar ušao ovaj kondenzator na ploči, te tako sada čekamo da se lemilica zagrije i da promijenimo, da stavimo u stvari novi kondenzator. Ili isto kao kolegama, posla 10-15 minuta ili malo više? A ovisno, malo je više čeka, malo je zahtjevnije, ali napravi se. Od svih uređaja koje si do sad radio, što ti je bilo najzabavnije, a što najkompliciranije? Najzabavnije mi je bila mašinca za depiliranje. Najzahtjevnije je neki, neki malo složeniji mikser i tako. Popravljamo brusilicu, pitanju je prekidač. I koliko je to, evo meni kao amateru, to ništa ne znači. Koliko će ti vremena treba da popraviš, koji je neki proces? 20 minuta treba zalemiti kontakte i novi prekidač staviti. Zvuči tako jednostavno kad vi to tako kažete. Pa jes, ali ne valja baš ova lemilica. Onda. Što je tebi bilo do sad najzanimljivije u ovom poslu? Planiraš li se time baviti dalje? Pa da, ne baš strujom, ali da.